značajno da ti kažeš. Na sudu u Splitu zabilježbe spora se skidaju kako kome padne na pamet, ovisno o tome koliko se plati. U mome predmetu moralo se je platiti na veliko jer je zabilježba spora bila stavljena na utvrđenje vlasništva, a sud je već utvrdio da sam stekla vlasništvo zakonitim putem. Stoga mi se nije dostavilo rješenje o brisanju zabilježbe visećeg spora, a poslije 12 godina kad sam to rješenje dobila da bi se na to rješenje mogla žaliti, Goran Čolak, koji je tad bio predsjednik suda, napisao je Vrhovnom sudu da mi 12 godina nisu dostavili rješenje omaškom. Papir sve podnosi. A što ste rekli da su interes u tome imali dva suca koji su se uknjižili kao vlasnici stana na predmetu spora? Na toj zemlji napravljeno je 15 stanova, 3 zgrade i glavna uknjiženiteljica je bila Andreja Boras Ivanišević. Ona se je trudila i da se skine zabilježba spora. Ona je sutkinja? Ona je bila sutkinja općinskog suda, ali s obzirom da je tako bila vješta kriminalka, promakli su je na županijski sud u Splitu. I ona je sad sutkinja županijskog suda. Kako napreduje, ako ne dođe do reforme pravosuđa, uskoro je možemo očekivati na Vrhovnom i na Ustavnom sudu, jer ako je ne prime na sud, morat će je primiti za krojačicu. A rekli ste da se radi o zemljištu koje ste vi kupili i platili. Da. I dokazala na sudu. Općinski sud je donio odluku da je to moja zemlja, da sam je pošteno stekla. Po žalbi je išlo na županijski. Tu je predmet dobila sutkinja Sovjetka Režić, koja je potvrdila da smo mi stekli zemlju na zakonit način, u cijelosti. Međutim, vratila je da se utvrdi je li neko s gradnjom u međuvremenu steka pravo na moju zemlju, a taj koji je gradio na mojoj zemlji je u to isto vrijeme njoj tobož prodao stan na trgu hrvatskih velikana blizu suda. Tako da, nažalost, Županijsko državno odvjetništvo je odlučilo da, s obzirom da je ona uzela stan da taj kredit otplati, da se ne radi o korupciji. Ja tvrdim da je kriminalka, da je umrla, ali to ne znači da nije bila kriminalka. Kriminalka je i sada i nadam se da je sad na sudu. Ali zapravo prema domaćem pravu ne bi trebalo biti ništa sporno. Vi imate dokaz da je zemljište vaše, da ste ga pošteno stekli, a i imate saznanja tko je gradio na tome zemljištu bez vašeg pristanka. Točno, radio je na mojoj zemlji hrvatski ratni profiter Ivica Kurtović, kojega je u Split poslao Ivo Sanader da zajedno sa Vladom Sanaderom preuzmu brodogradilište Split i hotel Lav. Hvala.